Yes, Kanonya mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha, kureho twuma amasaha ya nimugoroba, igitondo kiza kureho twuma amasaha ya mu gitondo, biraza guterwa nuko ingingo yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku mugoroba wo ku itariki zigera kuri 18, nyamuneka rwose ikibunda kimeze nabi cyane cyangwa se icyitwa kabeho kameze nabi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Turi ku itariki rero ya 18 z'ukwa munani 2025. Birumvikana rero nta kindi tuba tugarutsemo, ni amakuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Tuba tuje kugira ngo tubabwire uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Ntabwo uyu munsi ndi butinde ndaza kwinjira nsuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, dore yuko rwose badukurikira ari abantu b'agaciro, kuko badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari mu gihugu cya Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, ariko kandi mu gihugu cy'u Rwanda nyamuneka tubasanga nako mu gihugu cy'u Burundi. By the way, tubasanga hano kuri Mujejuru, kuri Murangara, kuri Atongo ndetse n'andi agiye atandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Bari mu mugabane w'i Burayi, bari za United Kingdom, bari Amerika, bari mu Bubiligi, bari mu Bufaransa, bari za Australia, bari hirya no hino. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Twirukanse cyane rero sindi butinda, nyamuneka ndagira ngo mbibwirire yuko rwose ibintu byamaze kuba bihindura isura, ibintu byamaze kuba biba ibindi, kuko Bujumbura rwose igiye gufatwa. Never ashobora kuza gukwirwa ku butegetsi. Ese ibi ni ibiki, bimeze bite? Nyamuneka aya namwe mu makuru tugiye kuba twibandaho, ariko kandi tuva imuzi ni muzingo. Icyitwa FDLR ubu tuvugana uburyo bari gukorana n'ingabo z'abarundi, nyamuneka ni bimwe mu bintu nje rwose nkinjiramo mukamenya byinshi bigiye bitandukanye ku ikorana rikomeye rya FDLR ndetse n'ingabo z'abarundi bakomeje kugenda bakorana mu buryo navuga ko budasanzwe. Uyu mugoroba munyemere mbabwire yuko tugiye kugaruka mu makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Turaza gusimukira mu bice bigiye bitandukanye rero tugende tubapudetinga gatanu kuri gatanu, tubabwira uko situation ihagaze. Ntabwo turi bibagirwa kubabwira ko ubu tuvugana drone zo mu bwoko bwa kamikazi ziri kuva hano mu murwa mukuru w'i Bujumbura cyangwa se mu gisagara cya Bujumbura, zikerekera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bumaze iminsi bwigaruwe n'intare zasambwe. Ntabwo ndi bureke kubabwira ko noneho ibintu byakomeye, izi ndege zirimo zirarasa ku rwego rwo hejuru. Turaje tubikomozeho gato. Ahitwa Mwenga, ahitwa Nyangezi, mwaba nk'Imana mwe, ni hano za Warungu muri teritwari ya Karungu na hafi za Kabare, ibintu byakomeye. Ahitwa za Mikenye, Iminembwe, abarundi nyamuneka bari kugaba ibitero biremeye cyane kuri twirwaneho bafatikanyije n'igisirikare cya FARDC. Nabyo turaje tubyinjiremo tubive imuzi n'umuzingo. Turaza kubabwira amakuru menshi akomeje kugenda aturuka muri AFCM 23, icyitwa ibiganiro bishobora kuba bigiye gusubukurwa. Turaza kubabwira byinshi bigiye bitandukanye bijyanye n'umujyi wa Uvira, tubabwire rwose uko abarundi bari kwitwara kugeza maginga ya icyitwa Barundi. Ubona ko nyamuneka bamaze kukameza, ubona ko barimo barambarira urugamba ku rwego rwo hejuru, ndetse bari kugaragaza yuko nta kintu na kimwe bashobora kuza gukora. Icyitwa izasarambwe zikiri mu bice navuga ko zimaze iminsi azigaruriye muri rusange. Ntabwo ndi butinde, nyamuneka ibi bintu muraza kunyemera duhita dukora iki, duhita tubyinjiramo, kuko narababwiye ngo sinjya mbatindira. Ariko dubanze duhere kuri iri fatwa rishoboka isaha n'isaha ry'umujyi wa Bujumbura muri rusange, cyangwa se kuva ku witwa General Neva. Ubu tuvugana amakuru mfite namaze kuba ngwaho rwose, namaze gucakira atariho ivumbi, nuko hashize iminsi itari mikeya hariho rwose ubwiyunge cyangwa se ubufatanye buremereye bw'igihugu cya RDC ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ubufatanye buremereye rero bukaba bwabaga, ariko bukaba mu bikorwa navuga bidasanzwe by'igisirikare cy'imbonerakure na FDNB,
mu gufatanya by'umwihariko ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho imbonerakure amakuru dufite zirwana nk'abazalendo mu gihe igisirikare cya FDLR cyo kiba kiri mu gituruka mu gihugu cy'u Burundi kirwana nk'igisirikare cy'ikinyamwuga muri rusange. Ubwo rero rwose mu kanya gato nibwo nari ndimo rwose nkurikirana amakuru, ndetse akaba ari n'amakuru nari maze igihe nkurikirana mita mfimirwa n'umuntu rwose uri hariya mu Cibitoki ambwira yuko buri igisirikare cy'u Burundi ngo gifatanya bya hafi na FDLR, kandi ngo mu gihe umujyi wa Uvira ngo waba uvuyemo ndetse na mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko ku butaka bwa RDC bikavamo uwitwa ngo Tshisekedi ngo ashobora kuzahita yifashisha izi FDLR mu gukuraho ubutegetsi bw'u Burundi, ngo yarangiza ngo izi FDLR by'umwihariko ngo akazifata nka bamwe mu bantu bashobora kugira gute gukuraho ubutegetsi bw'u Burundi, kuko ngo witwa General Neva nawe ku butaka bwa RDC ngo ashobora kuba arimo aragambana, kuko inama zimaze iminsi zikorwa ntibari kwiyumvisha ukuntu ngo icyitwa M23 imaze iminsi ifata bimwe mu bice bigiye bitandukanye, ndetse nyuma y'uko imaze iminsi ifata bimwe mu bice bigiye bitandukanye, ubu tuvugana hakaba hari amakuru yemeza y'uko rwose ngo ibintu byamaze guhindura isura. Hakaba hari amakuru yemeza ko ngo FDLR ngo noneho zimo zirakora nk'igisirikare cy'umwuga cy'u Burundi, ndetse ngo imbonerakure zo zigakora nk'uko wazalendo zirwana. Ibi rero benshi mu gihugu cy'u Burundi barimo barabifata nk'ibibazo bikomeye, bakavuga bati none kuki igisirikare cya leta nimba ari icya leta koko kitarwana nk'igisirikare cy'ikinyamwuga, ahubwo ugasanga iki gisirikare kirimo kirarwana nk'igisirikare kitari icya kinyamwuga. Ndetse bakongera bakavuga bati birashoboka yuko mu gihe umujyi wa Uvira uraza kuvamo, ndetse guhagarara kujyanye no gufatikanya kw'ingabo za FARDC n'ingabo z'u Burundi bikongera guhagarara, igihugu cy'u Burundi gishobora kuza guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Icyo gihe ni ukuvuga ngo intare zasarambwe zaba zikireba y'ingwe. Murabizi yuko Red Tabara iri muri Sud Kivu kandi ivuga ko igomba gusubira mu gihugu cy'u Burundi hariho ubutegetsi bugenda kuri demokarasi. Icyo gihe Red Tabara irabireba ayungwe ivuga ati isa twakinjira mu gihugu cy'u Burundi, ndetse n'intare zasarambwe zirebana nabo ayingwe zivuga zite ahubwo hadushatse natwe aka kanya ubu tuvugana twarasa mu mujyi wa Bujumbura. Bikavugwa yuko rero uwitwa General Neva ashobora kuvaho igitaraganya cyangwa se gukurwa ku buyobozi, uyu mujyi wa Bujumbura ukaba wafatwa mu gihe intare zasarambwe zaba zifashe biriya bice, kuko ngo na FDLR ubwayo ishobora kumwigarika ugasanga iramurashe, ahubwo niyo ikoze ibitendo mu gihugu cy'u Burundi, dore yuko yamaze kuyiha intebe uyu mugabo uvuga ko azakomeza gukorana na FDLR paka. Drone zigera kuri 3 zo mu bwoko bwa kamikazi. Izi drone murazizi ni kasha amashokero, nyamuneka nizo zimo ziraturuka mu gihugu cy'u Burundi. Zamara guturuka mu gihugu cy'u Burundi zikaza rwose hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi rero ibice rwose ahitwa Nzimbira rwose n'ahitwa Kanyora, izi drone rwose zarashe ndetse zituma abatari bake bava mu byabo. Ndetse mu makuru turimo tuvugana, izi drone ziri guturuka mu gihugu cy'u Burundi zikajya kurasa ku butaka bwa RDC, ngo zikaba zirimo arasa ku butaka bwa RDC, ariko ngo abazikoresha mu by'umwihariko kujya kurasa mu bice intare zasarambwe zirimo, ngo bakaba ari abasoda by'umwihariko baturutse mu bice bigiye bitandukanye, ndetse n'abahanga mu bijyanye na drone by'umwihariko. Abo bose ngo bakaba barimo bagenda baturuka mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bakaba ari naho bafite ibyicaro bikuru. Ubwo rero ntabwo twamenya icyo intare zasarambwe zitangaza ku bijyanye n'izi drone zirimo zirarasa ku rwego rw'indengakamere, gusa amakuru dufite nuko ibintu biraza kugumya guhindura isura. Tugiye kubona urugamba rukaze cyane. Ni mu gihe kandi ahitwa Mwenga naho ibintu byari bikomeye, ariko nubwo bagerageje kuhataka cyangwa se kuhagaba ibitero, bikaba ari nta kintu na kimwe ibitero birimo birafata, n'ubundi intare zasarambwe zikaba zigikomeje kugenda zitwara neza cyane mu bice navuga ko ari ibya Mwenga muri rusange. Mu mujyi wa Uvira ibintu birakaze, ibintu birakomeye. Na n'ubu benshi bategereje ko imanda ivuga, cyangwa se bategereje ko rwose
icyitwa ibitendo biba, ariko kugeza amagingo aya amakuru mfite nuko ibyo bitendo rwose bitari byaba, ahubwo isaha ku isaha ibintu mu mujyi wa Uvira bishobora kuza guhindura isura. Ese intare zasarambwe ziri kudiporoyinga uyu mujyi ziraza kuwufata? Ibyo byose turaza kubitega amatwi tumenye ese situwasiyo iraza kuba ihagaze ite. Si ibyo gusa, i Bujumbura icyitwa Katanyamaza aba FDLR zikomeje imyitozo. Amakuru nakomeje kuyakurikirana bambwira yuko ngo iyi myitozo ikomeje gutangirwa ahitwa mu Kibira. Iyi myitozo ikomeje gutangirwa ahitwa mu Kibira, ndetse rwose iyi myitozo ngo niho irimo iragenda itangirwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndetse ngo isaha ku isaha ngo ikaba imwe mu myitozo ishobora kuza gutuma ibintu bihindura isura, by'umwihariko ku bibuga by'imirwano bigiye bitandukanye byaba muri RDC ndetse no mu gihugu cy'i Burundi. Mu gihe uwitwa General Neva adatunze neza, ibintu bishobora kuza kuba bibi cyane, ndetse ubutegetsi bwe bushobora kuza kujya mu kaga gakomeye cyane muri rusange, kuko rwose agombe acunge izamu. Byaba abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bashaka kumwihanira, byaba izi ngabo ubwe arimo aritoreza zishobora kuza kumukora akantu. Ariko di muvandimwe ndabona rwose ari kumbwira ati nanjye ndashaka kwimatatura kamanze muheruka ari di. Iyi ntambara izasiga yigishije abantu bo muri East Africa ibyigwa byinshi cyane, kandi byabaye byiza yuko ibihugu byinshi byashoboye kuza gukunganira muri Congo kugira ngo byige amasomo y'intambara n'ukuntu amakimbirane y'ibihugu ashobora gukemuka. Ntere mu rya Perezida Paul Kagame yavuze ati ibisubizo ku bibazo bya Afurika bibe ibisubizo by'Abanyafurika. Ni byiza cyane kubona Amerika ataco ishoboye, Union Européenne ataco ishoboye, n'ayandi miyindi migwi za mercenaires zikaba zaje zikagira icyo zikoze muri Congo, ariko ntihagire icyo zishikako, kandi bakavanwa muri ibyo bice muri ako karere bakubiswe urusasu na bene igihugu na bene akarere. Ibyo rero ni cyo twakwita tornade l'histoire. Mbega ikibazo twokwibaza muri iki kiganiro tugiye kuvuga, mbega Ndayishimiye, Perezida Ndayishimiye ari bwemere, ari bwumvire impanuro y'umukurambere Perezida Yoweri Museveni? Icyo ni cyo kibazo twoshobora kwiyumvira, twoshobora kuvuga ko muri iki kiganiro. Muribuka ko naciye umugani uvuga ngo agasozi karamarere kahiye abagabo babona. Rero buriya Nkurunziza Prito Ndayishimiye amaze guhanurwa kenshi, kandi birashoboka ko n'abariya agenda atumviriza cyangwa afata nabi wo mu mugambwe wiwe, nka minisitiri wa mbere cyangwa ibindi bihangange biri muri CNDD-FDD bashobora kuba baramuhanuye, ariko kuri ka kagagazo kiwe ka Neva bikaba byotuma rero adashobora kumva impanuro abakurambere b'abaperezida bayoboye ibihugu bafite experience mu buyobozi bw'ibihugu, abantu bafite experience mu bintu bijyanye n'intambara, abantu b'abakurambere. Murabona bariya bose ba Thabo Mbeki barahanuye, barahanura Tshisekedi, barahanura Ndayishimiye, baragerageza guhanura abantu bari bose bagomba kwinjira mu matate yari muri Congo, ariko abo bagabo ntibashoboye kugira umutima wo kumva, bagize umutima ukomeye. Nico gituma rero ubona bakomeje agatsi ko kuvuga ngo bubandanye intambara, aho kuyoboka inzira yo kwicisha bugufiya, inzira yo mu biganiro, kugira ngo tuganire twese hamwe abanyafurika ba East Africa, kazoza keza k'ibihugu
byacu n'iterambere ry'abaturage aho kuguma duta umwanya mu byo gushihana. Reka tugaruke gatoya Uvira. Uvira niyumvira ko nimba amatwi ya Ndayishimiye atazoshobora kumva ko bazoba bamukurugutuye mu kumwirukana ku butaka bwa Kongo, mu kumwirukana akava ku butaka bwa Kongo agasubira i Burundi, agasubira i Gitega, niyumvira yuko nta kindi kizoba gisigaye. Ni bya bindi byo kuvuga ngo nakahebwe, ni bya bindi byo kuvuga ngo iyija gupfa, inyana ngo yishwe n'amata ngo nta wundi mwerera. Urumva iyo umuntu atumviye impanuro, iyo umuntu akorewe ibikorwa agatsindwa mu rugamba, ntabyumve ntabitahure ngo yumve yuko akwiye guca bugufiya ngo yicare ku ntebe n'abo bafitaniye amatate, niyumvira yuko atawomuririra ku byomushikako nyuma. Rero nico gituma tuguma tuvuga ngo utosora ifuku yamizamwo agati. Nongeye kumutera akamo kandi kugira ngo ahubwo afate umwanya wo kwita ku iterambere ry'abarundi, mu kurwanya rushwa yatsa indaro, mu kurwanya amacakubiri, ibitekerezo by'amacakubiri byatsa indaro bikinjira mu nzego zose, cyane cyane ibyo bitekerezo bya ideologie genocidere, ideologie ethnique. Ivyo nabyo byatumye igisirikare c'u Burundi kitakifite igihagararo co guhagarara imbere y'umwanzi yaba ateye igihugu kugira ngo ico gisirikare c'u Burundi gishobore kumutsinda. Rero nico gituma guverinoma Ndayishimiye na Tshisekedi bahisemwo ya nzira ivuga ngo politike serare do mantire, begenyeza ibinyoma byose byo kwerekana yuko u Rwanda arirwo rubabujije kuyobora ibihugu, aribo bibabujije gutunganya iby'igihugu cabo. Ariko urumva ko ibyo ari bihendwa abana, ibyo ni ibintu byo guhenda abana, guhenda abantu badafite ubwenge, abantu batiyumvira kure, abantu badashobora kuraba ibintu ngo bamenye insobanuro yabyo. Narababwiye yuko burya ibijyanye n'amatati y'ibihugu, ibijyanye n'intambara z'ibihugu, akenshi biba bishingiye ku nyungu, biba bishingiye ku nyungu, biba bishingiye ku nyungu z'ibihugu canke ku nyungu z'abantu ubwabo ku giti cabo, ba perezida nyene. Hariho abashora intambara, hariho abavuga gakokeza ibintu by'amacakubiri, ibintu by'amoko, ibintu by'imipaka, kuko baba bananiwe kwishura ibibazo abaturage bariko barababaza, noneho bagaheza bakazana ibintu mwene ivyo pour détourner l'opinion y'abanyagihugu, y'abaturage bariko barababaza. Ikindi urumva biba ari ibintu byo gusamaza kugira ngo wa muperezida babone yuko nubwo yananiwe atari we, ariko byavuye ku bandi. Rero abaturage, abanyagihugu barakwiye kukanura amaso, bakarikanura, bakareka guhendwa, bakareka kuzimagizwa. Iyumvire nawe kuja kugwanira inyungu z'umuntu, ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu bagapfa, urwaruka rugapfa, abasirikare bagahona kubera inyungu z'umuntu umwe. Ibyo rero birababaje. Nico gituma abaturage ndetse n'abasirikare
n'abapolisi, inzego zose z'umutekano rimwe na rimwe zikwiye kubwira abo bantu b'abasivile batazi intambara icyo ari cyo, canke abo bantu baba banyotewe kuguma ku butegetsi bagasahagura, maze kugira ngo ntihagire ibyo babazwa bagashora intambara mu bindi bihugu. Ariko nagomba nongere kubakebura barundikazi, bategetsi b'ibihugu cane cane b'u Burundi, intambara iyo utsinzwe intambara hari indishi ni ingaruka zikubako iyo ugiye mu ntambara ukayitsindwa. Akarorero ni kenshi, murabona twufata mu buto, urabona ko iyo ntambara yagize ingaruka kugeza n'uno munsi. Gutsindwa kw'Abadagi mu ntambara ya kabiri y'isi yose, ya mbere y'isi yose, murazi yuko vyateje ibibazo bikomeye, ubukene butovugwa mu gihugu c'Ubudagi. Rero buriya iyo ugiye mu ntambara ugatsindwa, ikiguzi ica mbere, abapfuye ntibasubira kuzuka. Ivyakoreshejwe intambara itwara ibiciro kininiya, intambara irahenze cane. Igihugu rero iyo cishoye mu ntambara gihahombera ibintu byinshi, na cane cane iyo gitsinzwe intambara. Kandi iyo igihugu gitsinzwe intambara, abagitsinze baracishuza. Rero Ndayishimiye ntiyumvire ngo kuba yaragiye muri Kongo akakica, akiba, agakokeza amacakubiri, akabera imbogamizi mekanizme ya East Africa, yari isa n'iyari yashoboye gukemura ibibazo byari muri Kongo, ata abantu benshi barapfa. Ntiyiyumvire ngo bizogenda uko, ntiyiyumvire ngo nta nkurikizi, inkurikizi zizoba, akarere kazomubaza. Igituma yiyonkora mu mugambi wa East Africa, agakomantaza umutima wa Tshisekedi, akamuziba amatwi, bakanka kwicarana na M23 inganda zitaratikira. Urera inganda zaratikiye, abapfuye ni benshi muri Kongo, abasirikare n'abapfuye muri M23 ni benshi, amafaranga amabija yakoreshejwe ku mpande yose ni menshi, kandi ibyo byose ntaco byafashije mu iterambere ry'akarere, ry'ibihugu. Ubwo rero urumva ni rya jambo rivuga ngo amungura nka niyo mazikesha. Rero twagomba guhanura irya nyuma, Perezida Ndayishimiye ntiyumvire yuko kuvuruga akarere, kuvuruga ibihugu, guhindura abasirikare b'igihugu bakaba za mercenaires, ntiyiyumvire yuko bizijana. Intsinzwi yose itsinzwe mu ntambara, haba inkurikizi mbi, haba ikiguzi, haba kubazwa. Rero nagira ngo ndamukebure, ahubwo yihutire ibiganiro. Bene Tshisekedi boye gukomanaza umutima, boye kwiruka za Amerika, za Burusiya, za Shinwa, abo ntaco bazobamarira. Abogira ico babamarira ni abaturanyi, ni abanyene bagiriranira amatate igihugu c'u Rwanda, indongozi za M23 nabo bakwiye kwicarana. Noneho murabona umukambwe Perezida Museveni yaraye ahawe kubandanya kuyobora urwego rujejwe iby'umutekano muri aka karere. Ni inararibonye mu buyobozi, mu by'intambara. Namwegere nabo bose aba perezida, aba bakiri bato ba Samia Suluhu, aba ba Ruto, aba ba Tshisekedi, Ndayishimiye, begere inararibonye aribo Museveni na Perezida Paul Kagame.
babubahe babumvire kuko bari abantu ni inararibonye mu by'intambara ni inararibonye mu by'ubuyobozi bafite ibitekerezo byiza bitomoye byo kubaka Afurika aho kwirata no kwiyemera bace bugufiya umunyamerika ntaco azobamarira umurusiya ntaco azobamarira umushinwa ntaco azobamarira ariko narababwiye mwibuke kuva mu ntango y'intambara narababwiye ati umunsi mwabonye Museveni Paul Kagame Ndayishimiye Tshisekedi Samia Suluhu Ruto uriya Salva Kiir bariya uriya muri Somalia mukazobona umunsi bicaye bakavuga bati turagomba kurangiza intambara muri East Africa nta n'amasaha 20 azohera ahantu hose havugira urusoro rudacecetse none ni kubera iki abo ba perezida badafite ubugombe bwo kugira ngo bagarukane amahoro bicare ingabo zabo bazishire hamwe aho kuziteranya ngo zimarane ahubwo bagire synergie de force ya East Africa ahantu hose ari urusoro barucecekesha ahantu hose ari imigumuko bayicecekesha ahantu hose ari akarengane bagacecekeshe kubera iki abagabo barimwo abagabo b'inararibonye badashobora gufasha aba perezida bakiri bato bato aba perezida ba Samia urabona n'abantu bakiri bato bato aba perezida ba Ruto baracari bato bato aba ba perezida Bandayishimiye baracari bato bato na Tshisekedi baraciga iby'ubuyobozi ariko bo kwicarana n'aba bakambwe bamaze imyaka myinshi bayoboye ibihugu bamaze imyaka myinshi bafite aho bakuye ibihugu byabo naho babigejeje no munsi ahubwo kwirata no kuduza intugu bagaca bugufiya bakabumviriza bakabagira inama maze Afurika ikubakwa erega baba bakambwe babiri ku myaka yabo n'igihe bamaze kuyobora n'abantu bo gufasha n'abariya bose ba Traoré n'abantu bo gufasha ibihugu bitari bike byo muri Afurika maze tukagera kuri bwa bumwe bwa Afurika tukagera kuri ya mahoro kuko ata mahoro iterambere ntirishoboka narababwiye rero ngo tugaruke muri Kongo intambara zose iyo zibaye habamwe inyungu ku giti c'abantu canke inyungu z'ibihugu nagira ngaruke kuri bloke zishishikara kugira impinduka zishishikara kugira ibihinduka bloke ya M23 yagize impinduka zidasanzwe mu kwakira umukambwe nawe ari mu bandi bakambwe bayoboye ibi bihugu by'aka karere imyaka myinshi Joseph Kabila yavuze ijambo rikomeye ati iyo ukoze amakosa menshi igihe kirekire iyo atakwigishije arakwica ubwo rero niyumvira ko yagombye kubabwira ati hari ibyo twari twarihenzemwo hari ibyo tutakoze neza none ubu turaje nico gituma abonye ko akwiye kwifatikanya nabo yari yariteranije ko M23 burya rero ikibi n'umuntu adahinduka ariko iyo umuntu yemera guhinduka avuga ati nari narakosheje nakoze nabi uyo muntu aba ari umuntu mwiza cyane ikibi nuriya muntu w'umunyakadada nkuriya Ndayishimiye avuga ngo azogwana kugeza ku iraso rya nyuma iyo umuntu mwene uyo umwumvise ubishoboye ubana nawe cyangwa ukorana nawe wo muhungu kamuta kuko aba ari umwiyahuzi abari babandi ba kamikazi rero agwanira ibitekerezo by'ubupfu urumva ntawe ariko aragwanira ibitekerezo byo kubaka ibitekerezo by'iterambere agwanira ibitekerezo by'ubwicanyi by'inzankano zifatiye ku moko ideologie genocidere abagwanira ibintu bitagira mvura ibintu bitazwi bidatahurika uyo rero urumva abameze nk'intama yazimiye ataye inzira
cyo gituma rero dushishikara kumukebura, kandi nimba hari abakurikirana bino biganiro nkunda gutanga, murashobora kubimushikiriza, izi mpanuro zikamugeraho zikaja mu zindi abantu bamuhanura. Burya ngo iyo umuntu yanka guha ngo mu Kiswahili bavuga ngo asiyefunzwa na dunia, asiyefunzwa na mama yake atafunzwa na dunia, asiyefunzwa na jirani, asiyefunzwa na wazee atafunzwa na dunia. Rero nico twagomba kumuhanura, ariko tugarutse ko biriko birabera Igoma impinduka zidasanzwe kwakira Joseph Kabila. Bamwe bakavuga bati kurya yahemukiye M23 ashobora gusubira kuyihemukira, abandi bakavuga bati M23